Pa, Oi. Stanno non conseguire forse aprire, no? Infatti che io con gli MP2 ma sono e poi ci sei tu vai. allora, no, perché se portano bene? Quando siamo in chiesa pila. Ne fa ma qualche. Vuoi cambiare? Oh? Ne va qualche, no? Allora, quando siamo in chiesa. Ah, ma sei obligé de filmer ça. Tu Tu les as trouvés? No, è qualcosa. Se conosciamo gli italiani, che se sai che si fa facile, come una vuoi pensare ma 30 secondi. Mais pas de balle, je connais jamais. Intelligence. Ho chiesto ma 30 secondi, pure con me. E allora foi bom tu bar encore ou você já Não, porque minha papá. Isso é lá, mãe. Ho chiesto ma 30 secondi. 30 secondi. Levo male così, levo un po' male così. Você tá exato, mas não me vai. Quando esse morgue cai na mão, não cai na mão. Mi filma, non va lì. Desafio a dirigente descansar, depois descansar, não vai dar para baixo. Allora, mettete? Oppure. 30 secondi. Seulement 30 secondi. Ai. Se vous pouvez dire, Ah, vous pouvez. non, si j'en parle, Oppure. non. Guardons 5 pays qui va prendre A. En français, 30 secondes. 7 pays qui vont para A. 30 secondes. Corée du Nord, Corée du Sud, Belgique, Passo. 30 secondes. Passo. Oh, Vedi. rapide comme ça. Vuol dire cazzello, vedi. Rapide comme ça. 30 secondes, pa. Ah. 30 secondes, vedi? Você não vai usar nem? O da vedi? Ah, mais comment c'est? Non, comment c'est les amis ici, on peut dire, voilà, c'était vedi, va Mais bene? comment c'est? Non. Eu vim na tête là, ou anti-Jean. O vedi? Caminhate lá, não é só do balcone? Tu tá palhado com. Ai. On va gagner un peu ça, pour moi qui anti-Jean, bon, ok, pas de problème. C'est pas ensemble. Comme nous avons entendu des vidéos sur Chanel, on va vraiment dire ça. Je suis tout fatigué et pas trop bien. Parce que hier, j'étais jour congé, j'étais ouais. So, je pas filmer bien. Et puis, je venu du matin et ça va avec moi. Ok, je me fais appuyer, ok, pas de problème. So, en tous les cas, comme ça fait longtemps que nous pas mettre des vidéos sur Chanel. Donc, je connais sur Chanel, nous pas mettre des vidéos comme ça. Nous saluons et je dis nous que c'est problème de temps qui fait nous pas de chambre, mais quand on a là, on commence plus ou moins. Nous retournons et puis je dis nous merci parce que moi, malgré nous pas mettre des vidéos, nous toujours like, nous toujours partager des vidéos et nous toujours quitter des commentaires. Et nous plus nous abonner avec Chanel. On dit nous merci. On peut les vite. Moi, je vais vous parler un coup pour bébé.
Eh.